ntaba yabonye na post yanyu kama sinzi gusa benshi barazibona benshi muri bo barazibona hariyo n'abastari benshi bahora bacako bakagira amakomantere amarayi nk'umustari mu Burundi twavuga ashigikira aba influencer bo mu Burundi cyane abo twita aba promoter ni Natasha Burundi. Natasha abonye post yiwe amushize ko nareka gushaka komantere cyane aho hakujya mu Rwanda ujya mustari na yampano ujya uwo mu star akomeye ariko adugu ujya arakugirira support akakorera ko yayibonze gusa nk'abo bandi ba star ba Satubi ba Fizo nabo araba legend post bayibonye barayirengagiza gusa uba wakoze kuba ukomeye kubagira promotion ibintu nk'ibyo barabyirengagiza sana kandi uba wakoze igikorwa gikomeye kubagira promotion abastari nk'abo Jeremy gufata umwanya nicara muri Blessing Talk TV zo kuvuga icyo kibazo abapromota bo mu Burundi dufise